ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد. الحمد لله من وقت رمضان بندي كنكلا رمضان what be the first day of Ramadan? What be the second night of Ramadan? Nikenyu wasuno keje chele wabachano ke Ramadan binijenyu. Ya Islam ena afi akpe alo ya afi mi bia mi Islam ena afi akpe o hejo nu mejo ke ekwa in 1446. O ishidi mene woye the second night of Ramadan 1446 kajabina Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ke sahaba me fi hijra na Makka ke atu Madina. Alhamdulillah ken ma so mene ke wo ke ba kaneni wonta wo kan ke de wolone mi ke ba chano inshallah ke wale non wako acha no Ramadan no nemi won bi Allah subhanahu wa ta'ala ni ehewo azumi ewu mi hawo yan waka fite be wogbe masail ni the issues ken ko ta cholete nyona ke Ramadan bene wajib ji ha ke kuma shira no ba ji shin mo ko biya ke shin concerning you ni ربنا الله سبحانه وتعالى يا سورة البقرة أيام معدك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كأيام معدودات ومن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين بنا الله في أزمية واجبتا ni ewi ake sime na me banye ameke dembe dinoni echon azumi emi ameke toleke dembe ejidi amebe wale enough je mokoni heleba twale truka simokoni noko eba gbojole to mini to mo bole yemie ni fuqaha ko meke bole alo yoni nyeho nekemene Allah subhanahu wa ta'ala ke fidyatun ta'amu miskin ameno ni kameno jimini ameba ha meni be ko eku ameba ha meni no na ameba yi mokombia ke wotaba ko ni hela ke ba mole hela ni mole hu hela ni nye ha ni fi azumi ni hela ya ngene ni ya wo ya next year ya next 2 years ani le hu mokoni ke hela te se min krasa ne wazumi e fe ne hwe alo lehu e ba ko hukum of monego alo yo for you monego alo yo for you alo mokoni ye ho an le ba ko na ke hukum alo lehu ba me ke hela tie koni ewe nyomo no banye ha answer ibako numo ke yo holo ame hukum lo jimi ni fidyatu ta'amu miskin na mahsanta noani me kweni kame osa ke ni be jibe nya azumi fi kra bia me ne osa ka jibe ni ke ni ne anya tweet o aba tweet ta onu shi le ko na ke hukum lo jimi ni fidyatu ta'amu miskin ima anane keje qiyas mi wonu shi ni qiyas e boti ona kan aya mi pepepe o inshallah mo ina je mo jino ke no audio ne ba na ina je because ina ko de ka poten mata test me fi audio ken jela no ni channel masala ni channel no ya ne ken next ni ne no noji masala
ni kenko nyona according to maji noji keji Nigeria na nyo ane kan Ghana na ke ba mu azumi alo be kan ke Ghana ba mu azumi wie mu enyo e kan me no di wajib ni faman sha me fata faman shahida minkum shahra falyasumhu bi ane to wajib ya me no alo ame ikhtiyar no di be kan ha ma kesi ame ba mu azumi woni shi wonu wie mo ni wie shi ke wonu ene be ko wonu ene me shi ni wo hadith pe son shi ko ba ni bidan yo ba je bo eko bidan do le je wona me ke jo ahlus sunna salafiyya ame ka shi ni le fikiu na ibe bi ano kwale ni wana mo ko ni ba ahlus sunna salafiyya ni kawai kan ya hadith din keke ci le fikiu ne le kenklen le den ce fikiu malikiyya den ce le den ce min fikiu malikiyya ay madhhabul malikiyya ni ba ne ke yo ne ke hadith ne kan es min madhhabul malikiyya ni yo min ni malikiyya ke conseil ke manko na nyo min ni malikiyya bi ke min ni imam maliki le den ce elina kan no min o fikiu e jones ke do questions o ka bi bo question ni boden ce onu shi na kalbi ne yo fikiu mi boti majmu'ul fatawa mi sheikhul islam majmu'ul fatawa mujalladat ne yo ke ahitu 34 volumes sheikhul islam ibn taymiya ya ko ni yo mi su'ila sheikhul islam ibn taymiya su'ila fasl su'ila na kalbi ne yo ni ko obon question se ko e boti kan e boden to ba yo da se kalbi na afobu ke ba je boden je ne to ko bi o mi da ko ke ya pe je no ba na problem no ani be ka ba ta shen can be question na ke answer manhajiyya ni yo dirasatu ni ne fikimi dirasatul fiqh ni law ka se mo miye questions dim na tro bona pe boden jo challenge o hida shike boden jo no questions shi forget ma ke ole hadith no ani ke o kan hadith ama kan bi ke sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi still am ga shi ni ameme ni ne sharubutu mino ba nyo ka me na kan no mi based on sharubuti ne ke claim aga shi malikiya ni based on akan malikiya mi no ba nyo ka me je malikiya bo wie mo fe yo no ba yo ni fikiru ni تحت هذه الآية يعني الحديث هذا الحديث من جنون بانيو ويه كان كمينو بانيو جنون كمغادو مباستو بنو كلام باواني امين توم بي امين بو هنيو مبه بودو ni ne tato de male mun gwe file do yo no ke do jo fe mini o cho mani alo ba ko bolo won maram ke fo shi ko kan hadith di ni yo ko ga sona ga ne sunna ne ga gawo bi sunna ne no kan yo to my example la seno abi no kan hadith ni hadith Abdullah ibn Umar ka hadith nina tatolete arabi akrowaje ni bakani bi sallallahu alayhi wa sallam akeshi tatolete enanyo ke bin Abdullah ibn Umar bakala ke enanyo ne ke menyo na ni bi fe no ko different ye menyo fe am issue mi ken klemo ani bi sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Umar no wakandi ne wi no na ni bi sallallahu alayhi wa sallam fe e ke ba fi azumi mo azumi fi ke den direct ye ne fan wa ka fi azumi shi menyo no ni ba ne ba ka ani bi sallallahu alayhi wa sallam bi la ke shi ani bi fi ikhtibar ani bi test kada ke mino ne testico Abdullah ibn Umar kaya mena le amekeni ne adala ame ha information ame no ni ne tato le ten ahiye wo mi kemo ko ni ebe anakule ka amukul ali iman ala ke muslim ali imani ali adala ala ke mena malike fon ni wo ke balon amukule ka malida ibi yesane gba mi bu kele wi aje hewani إما وننا كانوا القرآن الله كأكش يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الله كأوني مني نموني كذي فاسق كذي مني إبقى كذي نمبر إك information كوباهني نهي عني وامي كأكش أو بيا نتابع بأشكو مني عدالة مني يكفي في يوم بأشكو تبع كأ مفهوم المخالفة آية ميسجي بتم كوني له جي فاسق نك information بعدين في أميني نهي وامي ويني النبي صلى الله عليه وسلم ni Abdullah ibn Umar kele straight e hana announce si bi ameni arabi ko ba moni le ta cholete ale adala ale no kunu kana lisa fele ikhtibar ba bena kanu bi ameni ko habo information ni mole isiha ole sihatul hissiyya ka sihatul nina tatate imaniya ole imani bene yole ha ole ne ke sanafil ikhtibar ya iman sanafil ikhtibaruhu ya gbomo den cheke
dwemomie pepepe physically pepepe kaje ene fikiu ni ne jene ke maje ayat ni ka hadith dynamic ba ni mini etranke kemo kono le lokwe ken kono ko na wi sana fil ikhtibari na kanono da wana ke hadith pe no kan ye wa kan hadith pe no ne bebe kami wi le kan mi ya ne kan kan ni ne kan mi wi le ke ekole bia ne bo wa ke oh okay oh mala sidike wa ke mala sidike wa ke se me ke boom o ya ko wolo ko bia mi ni ekole ni modo ma no bon woji kan ya ko woji ko wona na kan masail oh ni wodo ko ka shi wo ne me fe mi ni ne wakase o shan kan wo on the silver platter even e kan bo na kan hawo na ka nyete me ko na ta kan yu no ke platform no ke o ya nya to YouTube alo ni ne ke nya na no to pe ni ke nya na je be na ka ka na the post especially Sharif le fila le pe ne yo internet no ke no go wo you no na ke aseto ngo asa ni mi wi le fala na kan sku aseto no ke na kan ni pe inshallah o mene na ka masala ni concerning and ke Nigeria na nyo and e kan Ghana no ake shi Ghana ba mazumi alo Ghana ikhtiyar ake ke shi ba ke shi ba mazumi minu ba ke ge ile shi kon minu ka ke ni ne ma minu jima ni ka ke hin nyelo awie na mo ji hin nyelo inshallah kan ma so wo no jinu no ka nga darasa na inshallah wo fi na kan karatu e fi ko dan shi inshallah kan ma so wo ma candidate bi go yo ko na abo e ni na me na je amenye mi Ghana nyo ni yo ganyo ni yo amebu shiko kan o kan de arabic e me ko lamba na ke sin no ba me mo gbe shi mo fi o inshallah ngone wa chano ke suna ni komenio azumi fi mo inshallah kan be be amine chama kan inshallah kono wocho shi inshallah okay hadith no ya no bia ne no yiheni hadith Sahal bin Sa'd nakani نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني إذن صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا اهدي لنا حيص فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل رواه مسلم من بيان مستيك كما بيان غير تربيان غير فأكل شنو جاب فأكل نعم حديثنا إجانا عائشة رضي الله عنها نكو هي بحديث من أشكو حديث من ظاهرة إن شاء الله وباتي تنكن حديثنا إجانا عائشة رضي الله عنها وكبه كنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بأمه ذات يوم بكو فقال هل عندكم شيء النبي بلا كشي أن ينكو يشيانو إيش بلا ميني ni fakulna la ni nana isa ke woke dabi eshi ame ye jinu qala fa inni idhan sa'imun nana bi ke be bia ne mi fi azumi e bia ne ne tachole ten anabi no ne yusa ke idhan ye nahumie wakase yake shi Idhan ke idha me fe ame ba on different tenses different awamil na ke keji idhan idha ba be ejo e ba ke fi'l mudari fi idha wa kana idha qara'ata al-Qur'an fasta'id billahi minash shaitanir idha qara'ta al-Qur'an nune choji ko na idha chomi yake si biamini o ba kan al-Qur'an ke je ke o kan al-Qur'an eta because ona qara'ta fi'l madini shaka ne ke idha ne ka ba choga ke o ba je Qur'an kan ne mo shi fi ma'udhu billahi minash shaitanir rajim o jahilini
لك قرآني يونية كي كان نك آية فإذا قرأت القرآن كجو كان القرآن تا فاستعين بالله من الشيطان الرجيم وقرآن كو كان في هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الجاهل منه اللي difference between إذا كإذا نكانو إذا كون يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أو نمني ني كدي ني تشي قمتم من إقامة كدي إقامة هو ندي ك أتشي كنوكو في for example قام النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام من قام رمضان إيمانا واحتسابا نؤبع في نوكو وبوان ما يعتمشي بك أصلي إذا قمتم إلى الصلاة يقول أنت إلا بني بعد ذلك إذا بوت في المضارع أي ننا تواتو كدي ني بعد ني با صلي فاغسلوا وجوهكم نفاني نفي الولا سيكاجو كان له روب جاهلي كان له مكوني كان له عربي كورونا كان من جن جو اخر اذا قمتم الى الصلاه كان في صلاه مويتا اذا قمتم يشركوا في نكويتا ثم من قام رمضان ايمانا واحتسابا كان بعصر قيام الليل تاتو تصلي من صلاه رمضان يعني على من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا بدو ديك اصلي مويتا كو افي الولا واذا ابا كفعل مضارع إذا حاضر على مستقبل دانو بافيلو ني إذ إبا كفعل الماضي إذ كدي إبا كمان فعل الماضي من يجي example لكم وإذ قال ربك للملائكة وإذ تأذن ربكم وإذ قال ربك بيمنو أنو موت كملائكة كشي إنه بيه وجنو وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم أنو مو بيامينه تشنيه تويسا كدي نفي نكين ندالسين إبا ومي هاني أو إذ إبا كبي إبوت يومينمي فعل الماضي إني إذا sorry وقت إذانا إذن no eboto noko ni eboto noko ni obote mi biane no noko no ofe biane no awie noko biane no to ni o twa kesi biane no obote ni an biane o biane no mafi biane no sanofi o biame na nabi sallallahu alaihi wasallam ne biama ke je ni eni lo na me ke da awie ne ke idhan o je idha ke idhan be no eboto minimi biane hadir biane no je mustaqbal biane no on anabi sallallahu alaihi wasallam ne ma yuna kende ka kesi be no je si egam be idhan fa inni idhan sa'imun be biana mi fi esi be no nabi sallallahu alaihi wasallam ba efe ko niya ke fi azumi biana wa bi wa ya kesi abe mo ko ani mo ko ba nye tesi ke yele bi ne efe ko niya ke fi azumi si biame ne ba fi la ke ko be ne ba nye fi niya ke fi azumi. What about hadith on wa kan hadith Hafsa anabi ngaya ko me woni ka anabi sallallahu alaihi wasallam ke mo fiyamo ni man lam yubayyit as-siyama fala qabla al-fajr fala siyama lahu mo fiyamo ne ba teshi e awo ke ni ake ba fi azumi de chelemo azumi be ke hale esi awo ke ni ake mi ni dani fajr ba san o fi sha ko afi mi ni o fo ni ake afi azumi. What about the chele kra won still about your hadith name na ke de chele azumi be ke hamu. Or what about the hadith ne okay hadith na cho de boto mini na wafil mi je mi ni faraid non cha ke na kan wi mo be bi re shi na ka jibe ne cho azumi nafila bonu shi o te shi gbogbo Wednesday ko na ga ni be shi no ba ye bo follow e ona mu'min anabi jino no ba ye bo follow mi no fe niya because inama la a'malu binniyat o mi no fe niya no nglu bona fe no mo ne ba ye bo ka fe follow so na ke wala oyafo le no oyafo ni le no nwe ni ne ta cho de ten jahili ni le no nwe he ni nwe ye onye ni stubborn proud you know nibi ya lo jogba ha bo na kan time ni mo fia mo ejo nibi na ge kan time bo nsa no ke benke nyumo china time bo na ke fe disturb bia ne ona enye Solomon enye ona Solomon ne fe basa chale nibi ne ya lo jogba Solomon bia no Solomon be fe basa bia mi ni nibi ya lo jogba ha bo mo ni nibi ya lo jogba ha le den che nyumo ke le ko den sa ne do mo si because be fi ke nibi bon le ojogba ya ke ha bo na kan time no shi onyumo keni bi yalo jogba ha boy na kan time ni shaitan ni nyo e so no
wa in ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum ni onyu na ka gbe ni mo cha me tuese do ba ye happy ni mo ntanya tuese bian mo ntanya tuese ka nye dame no mo hye si ka da nye na nyani na mo ka nye ka dame no mo mafata ye ani kuma ye konkro ni mo cha me tuese ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'u ila dhikrillahi wa dharul bay. It's a businessman dia ni won kan ma ke si keji solemo be she ame ha na ma so o na be ni wo cho be be ni wo ke na me wi business men wi be si business as ma ko ba ni joke zikr mi ora be ni wo kuma e ko ni wo ke innama amwalukum wa auladukum fitna amwalukum wa auladukum ke si fitna ni won cha me to so lolo mo ne ye ko pojino e si ko ye ko po e lo laadio ba papa se be mo no be ko e bonita no fi mi ni odomo si funu fi amu boji mo ni sani o sole mo efa o zekere efa o ni kafe mo efa bia mi ni tumo be ko kole no as opportunity bia mi ni bi ya lo ba financially ne kene ko kolu as mi ni opportunity mo ni na time pa go ba his at least one hizb of the Quran si mo ko ni bi ya lo ba ko okay ke be jele ke mi checkma nu ke ju we checkma mu ge wo ni mo ni jale daane mi no ni sani ani ni bi mi efi mi e fi la ni bo jamo loto chi mon alo jimi ani ko ti awesa no bo no fi awesa na pe o ga o ni bi ya lo du ba chale bia no na mi chale nye na mi chale ni bi ni Solomon Solia o na no go na susuni na ti be bia me fort ni ne ka jahili bi ne tere ka bi ni na mi anam kana kan ye wa me dwemo ai bo muslim ko so le sa ni o mo yi ogu tete muslim so ni ke ko te ga me habo ni bi pa ga me na me fi o ne kene no no mo yi ama me la ga nyumbo nyoji gu ni na mobo na me ko mo ke ni bi ka mi ke bi ni ife ne kene nchu no go yi nda ne la yen siami da na sele la yen siami oya fo abia ni na mo na me ga fi o ba ama me pa na ogo e no ya wala mi lo wa yi ni no ani chibocho na ke bebe la chobe ka ba sky masala tie nyumo no ko ga nyumo nyo sa ni ka na bu nyumo ni mo ton ba ga aka bo mu na kaya wa ko to da mi na kaya lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashiri الصابرين أصلا مؤمنون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون من ما مجيب مهتدون نبغى بني بعكابي كنبي نية بيه كهمو كبلي كنوفيا نبغى بني كايسي كمو مني أتوشي تواك سبقة هامي مني كدي كابا منو أمكوا كشميني wo nyungbo no jiwo nyungbo ji moni wo ja le ji moni wo ba kun wo se ke mo nyungbo ke mene me amedi me na ba 40 jo mo shi ke shu amene ni mene ma meji daje lo shi ke tere kan yina bu gashi bu muslim ni ne ke bu muslim no ni bia bani efe ni bia lente ne yi wo de nje ko bo je ko ate jo na be ni lente ni bi je no na no bi aga man la go de ke shi le cha ne ke le ne ke ko cha le ne ke cha ne ke o ke ko te shi am ne bu ashi bigo mo go teje ma na le ngba ya ngba ti age ti renew a health insurance I know how the insurance but no cha coffee no cha why no ga si me una be o me bi da bi preachers ne na me kana kan ni bi e wa me ncho e ko ni nketa shi na ka ba shi bia ne e ko le mi nchu no go potemo iye student ni ne elementary mi olulu lewe etuni class bia ne me ba tun ni ha me olulu class bia ne Chinkayo years ago 2008 what the program ko no ba na ekena ke do nyemele nyege sunna bi ni wonye fi ne ke to me aga be wo fi heart mi ke ni bi wo fi ba ga she ne ke sunna Quran ko ka se lo ke ye ni Quran da so ye ni ye be bi pe na aga ni ke Quran ba ye bi okay na kamo ke in face in trust go fi ba na money je ran this money in ko ni de pa se ke face go ba na money ji so no
be many fella me chota chi man le ke bia pa chi ma che mo fa te ami le na sira del mo se chi ma be le gbe kan o don pa si bi o fi azu me bi mo san le we fi azu me ba mo de mo na bi no de mo alo me o de mo fi azu me mo fi no de ba fun no o fi sa o de ba kan no o fi sa wen chi ko mo gota wonu isi kame ke kuran na ke yoni ni only ene ko ebe na ke yoni ka e ko na ami izaja bo aboli la fi bo choje yo nyo e gba ti aja bene mo ni kan le la fi be na abo no fi le ko fi lo duba ay mo ko le won ye be le la fi se e choje bi ka fi reponi obenu cha ke choje yen ke ni bi no chon bo mo hie shi kamo ye ni wo no chon mo iman sihatul iman no chon iman pe no chon ke bi na e jale pelu hamana ni bi enye yo min na mo yo ko kwasi bi ane qaruna fir'auna ame lu mo yele abe ni na mo no ni chon me jaje mo to te bi mo be ko age se bo muslim yo mi ni ne kene gege so le mo ne yo ade je ko gbe na lo to ten si de ane ba fi ado abo so le mgbe oje bụ na ụwa sebi eme mini ka ụwa sebi eme mini ka ụwa sebi eme na bịa mini n'ugbo ka mụ ba abọ ono na ka bịa nsa n'oke nna n'ugbo sahaba radiyallahu anhum ameke keji atuwa meni na atụ amento na afa eme se tumbo kutumo sayyidina ali ke tamina atuwa menoko na mento na ji eme ni ameka nuhe ameka shi dakhalna as-salat wa buti yusallimun rafi ala kebado Allahu akbar ke Allah akbar na kuna ba fani kafiri e pode jenwa kaishi keji dur ni na malo dur ni na me hefimo ni na me da'u Allah amechona mo Allah tebe bo muslime bo ne hefimo mo e ba bo mo e no je kafiri bo ka hefimo ni na le echo Allah idha massahum ad-dar mojimon amuna me cho jimi ni Allah bo muslimi e ho bo ni ka ni na bo mo no no shini bo mi bo be si gba gbe ni wa jo bo mo ele be ni wa na wo ni ba ti ni mo ko fi we wo de le shobana mu'min be anu ba kale kai ni mo e kale ni be no kunukunuku tensi di nation le still eje ko me fi sadaka eje ko me kenye me no na be ko boko na wo ke onana ke mo ye qana'an si bo ba fi la ke wo mo le onu go jole ke no fi ano yi ndire me fe perception no ni ba perceive be ni me perceive wa ko yo na ka jibe no be no perceive wa ko yo na ka jibe no yo si o perceive wa ko yan fo me perceive o yan fo jibo even ke you ska finish kan o bank tesi bi ba ke o ni abo na ba na ana abo ska ta ba ke o ni ba ke o ni aba ke bo ni sha mo go na ntame enna mo she le kra ti le hu ni bi ne ke si e ne yo fi ana la ke le hu fi mo fi amo o jama ke bi ameni ka ba na wana ntame sanu ke bote ni wo jamu na ntame e ha bo freedom ko ni e ha bo allowance ko ni bi e kuma e ka ba go na bona fe no ke benkele mais quand fait non on a nabi sallallahu alaihi wasallam imami wala e papa wala e so le fe ni mo he am wala de bona fe ni mi e na ke si money di e post alo dinamo Allah si mo gbe le ni mo he papa wa e papa gbo nege no na mo e si wo ya wala ke ake o bugi be na pa gbo e je bugi be won ato e na bugi na ata ke si yetama orphans orphan e bi orphan e fo ya islam ye kemo ko she nu alo yo esiji ese ni le de nche e ba nya atu ni ne ye wale ni je ofan no di bege mo ko ni le nche nye kule mo le nche nye pay fees le nche nye atu ni ese ko nu alo le di ofan no po de nye mo ni papa egbo so na mo ko egbo le mo mi po le egbo po ni le won le nche bi ya ni wo nu mo egbo wọ́n ní bí ìfẹ́ náà ní ìfẹ́ tó ń sọ lẹ́mọ́ níbi ìfẹ́ bàṣà ìsìwà lágbẹ́jẹ́ kún
Egani numo egbo e. What channel? When I can hadith ne e we can come in and if something na kesi ni eni beneke inni idan sa'imun. Be mi fi azumi mu. Ona be ne yole mu mi na kaji be ne yole. Nye ya meeting ku no aseje me time 80. Ni me bako. Time e se me bako. O ya na go to go take heavy ko no for zikir ko no for na ke office da ba wa do tumo ona bula ni na fi ejo na ke meeting da ni ba feel ni ka go o ni send o te e ba yue mu a e mi fun ahun we follow ni enye bo mo ko be no wa nyo fi problem na kan time o nyo fi inni even dhakiru Guna na kan bia mo ka inni even dhakiru bia ya ne ntoni mo mi fi zikiri la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar alo mala alo anakata ni ba ka inni idan hafidun biana ya hizi ko mi fi ani efemi ni na fi o anabi sallallahu alayhi wa sallam ene adab ko me ni yo hadith mi sijeno ni ne ibn hajar e ke babiene eka bekun thumma atana yawman akhar ni bekun nabi ba amengo faqulna uhdiya lana haysun na mekane bi akese abake wo haysun because a type of rich blood oje kumeni yo arab sati but we bekokon na nabi ba amengo na mekane bi akane abake wo no go fine na ne beke arinihi nika fi amini nika chwan nika ba nika mbayo na ke ba na ne beke falaqad asbahtu sa'iman na ne beke inte sinimi ni min fi azumi ye riwaya kontro mi ne gbele what did you see ne te sin le na ne bi behin no kamako o e fi azumi e behin no kamako o e fi azumi Chije Saturday eni adimi ni ko afi azumi denche bonu ji sike situation ba o ya no ko ga bote ni boja mo ni gbegbele mo ba ni alhamdulillah ni denche bonu ji bi ne bale no wan woje azumi efi mo ji o na gbele mo denche ni ibada no ko te si bi amisa no ye ni no ye ni no ni boja mo ye islam ni woja mo je ni o ye sole mo mi pe alo fi haji pe se o ni eni yi kenyu mo ka ye ni no yini ibada ken wo ke marry mo no marry ni wo jamon ken wo ke ko ngena ko na bole jomo ni wo jamon islam ye no fia no fe nyumbo ni ko fi fe atole mi ni nyumbo jamo o enjoyment den je mi ni wa fi bud'i ahadikum sadaqa ke na bole ni bi ya no ha boden je no mi ni no bi ke mi ni sadaqan o yesa energy nyumbo jamo o ani bi so sala ni egbele na esidi wanyo te shiki azumi beni he fimo eba no ke o fe azumi e yani eni mba na kan time ni bole to na ge se o ngbe na 1 to 9 with the 9 to start bonu shi wala mo daga mo ko yeku bona mo nyo yo ba oni ke ona ko mo ko ge fe to mo ni na china ko na shi ge bo chi ni onyo na wo ni here shi o nchomi wo opo ehi adun ala ase ya asi si wo yen na ebokuko ko si ojo mi asi oni yo ke ba na ke ni eni mba wa fe mi ni se ni azumi mi ni nafila ya azumi nafila mi ge ramadan mi abela ko ba ko yan foji bo doko be ay mo gona na de fe azumi e guys mi no wallahi ne ke me ko mi ya yen mi me wi the last 2 years you last year dem ko kemi ko naga e bi like o fi azumi e ke chale no go be e ke no go like years ka mi that azumi e mi ni anon wo ke your way go na then wo ke your way go oh mashallah jazakallahu khair de kan mi wa fe test mi ba pa te ko wo ke an allo do wa nyo wo ke kinaga eno nu ke ni
wakasema wakafiwa tikrare aga ina gane ya fan wa fi tese hadith jam wa ba se meni ame hifzi ni ne ko me ko ni ka ko kan ke mo sanu wo ke wo fi le beni mo fa ko ne te balete azumi mi bi ani mi gaga okay onye no ko mu no o fi azumi mi ni azumi ka afi na temo ne ansane ana yi ni mo ni pa alo de na temo ni na oyan focus na kan na ten de mi e se to be ni last year ejuma because na kan time ni ta to le ten ni eni ko be mo fi àwọn bo skate bo ye ni alo ye na kan oyan focus be we bo na gbelo ye ni ko ya gbelo na o baba masala o so wa ye wona ka temo oyan fo e wona ka tan e daju bo simo na me tell say amen dani wo imam dan yo amen dani ona labi ona me ba so le ele hope ko mene bonu yi e ba tie so be ne bo gbele na obo mu de ka se ti ge so ni fe be ne gbele na we ba ge ne gbele na si ba e da bo lu pa gban to ka se yen no ko ramadan o yen no ko no ga fi temple ma sa hawo Anabi sallallahu alaihi wasallam biamene na ke hindi ni o ke je Ramadan mi ni ne ke no ne ke je Ramadan na fi lazumi anya fi oni afo biam no te shilebi no na ke no go be no ba yi bonu shi alo te no situation go ke shi bo mo ni ma fi azumi shi no te shilebi ni fi ke je Ramadan mi ele sani gbe no awo bebe e o so ya ke se wa fi mi ni wa fi azumi dani fajr ba she e shi me ko na me awo nyen gbeke na me tisi lebi ne na me hele sha ka so ana nyon ke je nyeton ta me fi azumi mene eyan me yan azumi nyon ka gbe na ko na me wo dan ba na 29 days exactly no o ba na 30 bonu ja azumi ba na 30 ga me na 29 days shike je na ka gbe azumi na sana me wo amenya me fi azumi lebi na me tisi yen no na ne bi wi hadith Hafsa ummul mu'minin or in a nafila side and wash ni bi ko can get nafila ni ne tare tan mandubat ni bi ko ya Ramadan mi aluko ofi azumi asuma ke ofi what can the next hadith no ji hadith Sahal bin Sa'd radiyallahu anhu yake anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala la yazalu an-nasu bimini bi khair injo lena menga bi khamrin ni nanga ngai ona ni je ni wa mi je la ke bi khamri wala bi khamri kaw kan le bi khamri ga la yazalu an-nasu bi khamrin ma ajjalu al-fitra be ma de sa ba kan ina me ye wala mi bi ameni amen nu dan kan gbele amena amen yo ya ina me ga dan gbele amena la yazalu an-nasu be ma de sa ba kan na ba hi wala mi be khamrin kedan ma ajjalu al-fitra bi amena me yo ya na me ga gbele amena amen gbele amena chimi ja woni se je me mi je na ga de ne je hadith because at least ebe bo hu waka de awon bo hinzu no ku fi akashi nana na bi la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra na ibn waka de hadith jami bi ani bi ke bi amini ke wo ba gbele wona wo yo wo ya ni wo ke gbele wona wo ba kan ni wo ye he walami I mean the khaire bi ene ay nashaf wo ye active bonu shi abi na ni bi ntwan ke ye sunna mi ayo he o ya ke gbele ona jama wodu shishi waje bidan abi jo bidan abi e ko ma meji me na me kai shi ake hunu enyo shi ta na ke gbele ona no jita ni mi ni hunu efe mi ni enyo shi maghrib hunu enyo shi ke enyo shi wana red ko me je me shi hunu enyo shi na ke red na ka ji maghrib bi abi ke ho maghrib e ho ke na ka no ta je me maghrib e ho na kan bia ni hunu e ba no shi no na gbele ona ko ye he ko na azan bejeme na keta no wa gbele ona ke azan ye je ni muazzin e monitor azan e eyin kan le sin e wo jiami e ka se ni le e ba cha azan na kan bia bo wa hele so kwa gbele ona shigen ladan ni o je shia nyoni alo shia lai botemi bo shia bia na me ke shi je bana dana ba gbele na me ko ta aya ni bo ke shi thumma atimus siyama ila al-layl
nye wazumi a obon ken yagbekemi o ken yagbekemi amenu akesi awi akesi akeko akesi yagbekemi shi ken yagbekemi shi dani gbeke ba fe mi ni e ba se dani dun ba o shama me game ile na me translate mo fi le thumma atimu siyam fi layl negbele anya na yagbekemi ame wona gani ege batese bi ene o ya no ni jema odu na gbaga bene shia e mo shia makaranta ya no ege ba bene shia when I can time to what ka say about shia bi ka me fikihu ka me akida o ya no ni wona ga imam e ke mi yawo yo so fe ke mi ye a ba se bi ani okay maghrib she egbele na efe na fila na amagbe se so le e ma on ko ni die na dan na tije bi na me yo ko ni ka je na ke cha magbe ke sha fe o ko le ame ko na me ko no ba na mi efi ani na me tesi na nja me du na ko Allah mi egwe na ka zo ngwe bia ni no na kele jamo na ke masala che le lido o masala ti ko ni o je ne si anyuni jahili huni que masala que le dimon e leader in ka mo 2010 ni ye na ayo ko ya wi aba ni ka je no yo shian rafidiyan ya ma ye mi be I don't get joy like that ni ga ina shian e gete bi ni ka shian en ke ye de ken mi al kafi mi ni le kulay ni ye de ken longe no se viva bia na chami tila la ke sia le ni le inkelete fe wala ni ya ni alu sia ke si wo we ye jene si jase kala ni yu wala sia nu wa una ka no me ko ma ga ye ni fi ya ni na akoko dio mi ni abu akoko ni ko ni bi ka to le ti o ve to muturo mala ma ke bo ni ni so fe ni la ke because na tell ni wo ma le ni di mi e de me teacher di mi e de me bonu isi esi ye authority students are na kan time ni ke yo je mo ko ni to mo normal gbo mo di mi ni in your authority students are o ya no sa ma jodu na ko ni students fe gba me na me ya me chu na me be me na salwa fe steady je ko ni mo le bo ka bi ona de ngbele na ni wo mo de ona ga ni bo ka ni mo mi fe gbene bo ka ni mon ba hele je ni hele si e alajo gbonu le obi ane ona bi le person won fe ona bi le enwo glema church ni highway aya so kite ni eku ako verse be wo fi to yen photos bi fi won yin nege ni jere na ma motorway obi ane highway why mama road agbejo son ole suidi episode 3 pa fe o fe be bi mi agesi imi ni eko nwasa ho o inshallah e sunna aka ba gbele na amlan ke nunu enyo shi na ba gbele na so bi ni ke be go na kan nunu enyo shi ni mi go amita me we share so na me discuss about tana ba gbele na menega o agbele na neke menega we share so mo go be na ka se ni nunu enyo shi fa je na olu ke ani atashi mi gbele na ni nke zin go ba do mo shi atache obobodo ofi azumi mo ke yele bia won fe fio na ba gbele na ofi to azumi mi azumi ni fi de we share lo che gwaza na kan time le yu o gbogbo ni ta so te ngbe ni ne fiku sunna na o say sabi ame hu akhdari po ame le ame ko ta akhdari le nje wa da ke ni ta so te type of blood go cho and that was 2007 mana ga shi wali tirmidhi ege ona mi o tu bona o ya ne o lo o ya ne ra ni o be ni o okay
وللترمذي بابي ابي بو ويافا ابي بو كان نغنو دي نباغا شي ndemi dupa ehun ile ya ويعني وللترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل احب عبادي الي اعجلهم فطره نكاجي ne yole nakabi ne yole sisa ne فترة نيولا ينجي فترة كان النبي صلى الله عليه وسلم كاكشي الله كاكشي حديث كرسي الله كاكشي قال الله عز وجل الله كاكشي أحب عبادي أحب عبادي إلي أعجلهم فترة نبي أنا مثل فترة نعم فترة من كيف فترة؟ فترة في بينا مما فترة أنا بك الله كأكشي إنه جياتي موني إذا مني في أزمني موني سمو إنه تمو سانيه ني سمو لواجي موني كي باق بليونا إفيو ميني إيوه يا إمني جيبانا بي بونيشي ني باق بي كم نيو شيء باق بليونا جماعونيشي ناقبينو تامتي إن شاء الله كان قصنا نيو عزميمي حديث أنس بن مالك وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه في حديث البخاري كمسلم عن النبي كان تسحروا نتياشي نياني فإن في السحور بركة إذا كسحور ليبيا نوتيوشين here pampa no otioshi alo he pampa no otioshi no yoni ade bi kai si jomo yemi no mo jomo yemi Kristo ameno judi wa saleja mala das gahi ni Kristo no shi si ge woso mana otioshi wo yoni wosumo ni eni wo yo man okay ndubo ke wo fe gbalon ke wo fe ni won wosumo wa ni bi ko be do mo ni imagine oni mo ka gbalo ke ko ngen na bole bon ko we na bole osumo be ngo na ga no ni eni efe mi ni de ni da Kristo fo enu wo shi na ameka nu wo shi bo aga mi no wo te o shi man ke wo yo ni he ka nu wo shi to ba shi bia de Solomon wo do example nu wo cho da nu wo cho wo nu go shi ba shi bia na o na zu o ka nu wo shi wo jamo je jamo ko nu wo shi da mana kemo kuja bo enu wo shida eso ya ahlu sunna question inta bia ne nke bo yo bia ne nke bo yo a chemi ni ta to le te mbali di solimo enima ke won to ni me enu wo shi won to ni me sumo wo won to ni me ke tell iko fe normal ke ha me wallahi mi question te po eche mene mala eche mene ta at times po Ghana de bi ene so what that all the matter gangsters you were here no go be kan oya ni ba ya lo mo ni ba we yi wo mo no go be ni ba gbe wo do ni o si wo ta ja ni mo fe mo ni yo ma na gbe no to ni that all the ke phone po ba wo bi no ba ye no mo so ba fi okay da go mo yi wo mo ke that all the mo go granda no ba kan ni de ba chele no be ko no wo fe wo mi ni gbe o se odo eji mo go na aglete isawa obo aglete awole tuna ba awolo obo ngbe ye se ogbe no e ga na agle ba awo ono no ekoju o mo go ga nu wo nsi mo ja mo ga nu wo nsi mo ga wote si wo ye ni wo wa fe mi ni wo ba ye ni wo ba nu ngbe yo qur'ani mi ni mo ka ga si uhilla lakum laylata as-siyam ar-rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna wa laqad علم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود وكلوا نعم كي وبافميني وباين وافميني حتى مطلع حتى يتبين لكم الخيط
abyadu min al-khayt al-ay hatta matla' al-fajr kaati ni fajr baadi no mo ni gafe mo mi ni ye no nu contest ni fufui no ba no shi na ka manke no ye ko gbe na tato de ten nu ice cream ke su no ye de ka je chele ni hunu e bo njo e bo ni fuma ba ye ti gbe ma de wo be no ba nye ye be no ba nye ka te su no ka ke si ni mo ke kulu da ne ke washrabu ka te su no ke mi inu oti be aka bo blind mala omo aye ni no da unu ano si bo to jo ba aye ni do ja unu ano si ke o fe blo fo te ba ni ke mi ti go ti yo e ka yo ni ma early teenager na tell dey mala da stay man ke se wo yo no fe ja unu de se no ya ke wa ke se mala bismillah bile kama ke se ni ke wo ni ne te bo de njo be ko na ga bismillah bismillah alhamdulillah on jobi wa sala wa gbe o mo ke ba bi ni gali ma bi o ba gbe ke ko mi wa bi o ba gbe ni kini ko wa package o e mala ti bina ga gbe azumi na bo wo tan lo fe mo fi amo o bu imagine mo ko ni fe ne ka 2007 bi ana nke ncho wula ni yezongo e be ni ya yezongo e me ni ke yo jama me gbe na me dra ona ke mo gbe fi azumi na experience e don so le life wo bi nge bi wo ko me ke o pa me o yo ni rough e si o pa mo na ka me te si e 1 2 go no he gbogbo odo ba chaki mo pa ko mo chaki mo ba bomba na te si le bi anu ti mi to lifting ke mo mi gbo ni je te si ma mi sala kona mi wa ni ke o ya le ona ko she ku ona ko se ku sa ni me fo fun ti mara ni bakati ye ni na nu ni nu fi o ge se no gaga nke che na no je normal na so later benato assist 7 mala ni somoje tiete na ga gbila le se mi ke gbile ke wa nyo fe wo ke wunu e si de si mi ro iri abani we so de mi ni ya so de masdirul iman awo to de ma ahlu sunna masalati ni ya so de na ko mala no ba bi ene ninjo 2007 mala no ba bi ene fi wo wa di fi wo after asr nintesi inal hamdulillah imu fe ilami ni ye fe mo edimi o ga jama to be no wa fe o le asmi e ba ti anu wa gbe so no se anu inshallah tani wa so so magribe ta mala ke ja no se second ma ga si mi manuti follow get fi azu be do dale fi mo na at least ko te si ke debi no po de wa fe mi ni ye ko ni onu ti ye ke hwe no sika ko ba no osai o inshallah mo ga way wo ene fata sunna to do kan ya hadith e mi ni woni ke qur'an ni ake baraka ni mo jomo je no ye ni ke be notice no ye ni no mo fote jomo ke hwe no imagine mo mini ni wo jamo mo ne ke islam o ka mo ga to e fe islam ni islam e fe fo ni islam e ngo mo ele islam because islam e fe mi ni e fo mo ne ngo mo imagine no ye ni no ojo da ni ne mboto mi le ngo na no onu mo ke no ni ne kene ba ma jo mo ha bo ya bi kristo ho le ndi nyumo jamo amenu mo jamo gbete mi no ba ame to yin ko afa awa wa te no bla dia na ke ta ga me fe ya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk